Урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр, бүгүн биз өткөн сабактын уламжысы болгон второй тип склонения имя существительных. Башкача айтканда, зататооштордун жөндөшүнүн экинчи тиби. Второй тип склонения имя существительных — это мужской род, нулевое окончание, мягкий знак, средний род ое. Бул эмне деген? Бул орус тилинде мужской род, нулевое окончание, мягкий знак, средний род ое менен бүткөн сөздөрдүн бардыгы бир оп-окшош өзгөрөт, оп-окшош жөндөлөт, сүйрө речке оп-окшош болуп колдонулат. Мына мисал үчүн, именительный падеж есть кто что. Есть город, конь, зерно, море. Мужской род өкө, зерно, море, средний род. Родительный падеж нет кого чего. Нет города, коня, зерна, моря. Дательный падеж давать кому чему. Городу, коню, зерну, морю. Винительный падеж вижу кого что. Кого был одушевленный предмет, таки, что неодушевленный, таки, жандууnuku, жансыздыгы. Вижу город, коня, зерно, море. Мына ушул жерде мынакей, кого болсо родительный падеждин позициясын алат дагы, что болсо именительный падеждикин алат. Анткени бул суроолор менен өзүнөн өзү айтып турат. Мына мисал үчүн, вижу что город, мынакей город. Вижу что зерно. Вижу что море, море. Ал эми вижу кого, мына ошондо мынакей коня, коня. Мына ушундай менен винительный падеж уланды мүчөгө ээ болот. Творительный падеж доволен кем, чем? Доволен городом, конем, зерном, морем. Предложный падеж думаю о ком, о чем? Думаю о городе, о коне, о зерне, о море. Мына ошентип биз классификацияласак, мына момундай уланды мүчөлөрү менен аяктайт. Мужской род, нулевое окончание, мягкий знак ое, в родительном падеже а, я. Аягы жоон үнсүз менен аяктаса, анда а болот, ичке болсо анда я болот. Мына мисал үчүн море бул ичке, зерна бул твердый, коня ичке, города бул жоон. Мына ошентип а жоон үнсүз менен аяктаса а болот, ал эми ичке үнсүз менен болсо я болот. Ошондой эле дательный падеж ую, жоон болсо у, ичке болсо ю. Ал эми мына винительный падеж нулевое окончание, бул анткени мына нулевое окончание ошол өзү боюнча түшөт, мягкий знак ичкерти болгондуктан я менен бүтөт, ал эми ое ошол өзү эле түшүп калат. Творительный падеж доволен чем болгондо окончание ом, ем, анан предложный падеж е. Ушул жерден биз адашпай эле предложный падеж болгондо сөзсүз түрдө аягына е менен бүтүрө берсек эч жаңылышпайбыз. Бул женский род, мужской род өкө тең в предложном падеже имеет окончание е. Мына ошентип биз зататооштордун жөндөшүнүн экинчи түрүн дагы бүттүк. Эми аны биз жөн эле жөндөп сөздөрдү өзгөртүп койбойбуз да, аны биз сүйлөө речке катыштырышыбыз керек. Мына ошол жөнүндө азыр биздин кеп. Мен бул жерге зататооштордун мужской род нулевой окончаниясын бердим. Ошондой эле уланды мүчөгө мягкий знагы дагы кетет. Ошондой эле жогоркуда карагандай средний роддун о эси дагы ошондой эле өзгөрүүгө дуушар болот. Ошондуктан мен сиздерге азыр бир гана зататооштун нулевой окончаниясы менен бүткөн сөзгө гана токтолом. Биринчи сүйлөм. Это мой любимый город. Это мой любимый что? Город. Город. Дагы эсиңиздерге салып кетейин. Мына мой деген бул ататооч, любимый деген сынатооч. Зататооч кайсы түрдө, кайсы санда, кайсы роддо турса, ататооч дагы, сынатооч дагы ошол санда, ошол түрдө, ошол роддо турат. Мына ошондуктан ушуга кичине көңүл бөлүп койсоңор болот. Экинчи сүйлөм. У моего любимого города глубокая история. У кого? У чего глубокая история?
у города, у моего любимого города. Это уже родительный падеж. Андан кейинки сүйлем. Моему любимому городу более 3000 лет. Чему более 3000 лет? Городу. Это дательный падеж. Моему любимому городу. Я люблю мой древний город. Я люблю что? Я люблю мой древний город. Это винительный падеж. Дальше. Горжусь моим любимым городом. Горжусь чем? Городом. Это творительный падеж. Творительный падеж – окончание «ом». Моим любимым городом. Уже 25 лет, как я родился и живу в моем любимом городе. Где родился? Же болбосом падеждің сурасына койсок, в чем родился? Вот ошондо бул предложенный падеж болот да, где деген бул ачыгыраак, анығыраак суроо болот дагы. Аягы е. Мен өткөн сабакта сиздерге айтканмын, где деген суроо болсо эле жаңылбай эле, дароо эле бул предложенный падеж экенин эске салып, аягына е тамгасы, е уланды мүчөсүн кошуңуздарды айтып кеткем. Мына ошондой эле, это значит моем любимом городе. Дагы бир нерсени эскерте кетейин. Ататоч менен сынатошнун өзгөрүшүн дагы бир жолу кайталап коелу. Мужской род болсо, средний род болсо, мына ушундайларга аяктайт. Это мой любимый город. Моего любимого города. Моему любимому городу. Мой древний город. Моим любимым городом и о моем любимом городе. Мына ушинтип сиздер менен мен Ататоштун жөндөшү